Na centralnim prečistovaču odrutnih vodog u Verbaše, na prečistowanju odrutnih vodog zo Skuli, Červinki i Verbasu, linija mulju požnjela u odnošenju na liniju vodi, ta še počal hromadzic mulj. Fahovci z francuske firmi Veolia našli rješenje i prečistovač predlužil robic. Teraz še postavlja pitanje co bude dalje z prečistovačom kad prestanje ih angažman. Ta otpadna voda sadrži jako puno masnoća i ukoliko bi se prečistač zaustavio, ta otpadna masnoća ona bi se skorila i prosto začepila te cevovode, bunkere i bazene, tako da njegovo ponovno pokretanje u zavisnosti znači koliko bi vremena poteklo, moglo bi izuzetno puno novaca da košta. Fahovci z Veoliji podzvihli uroveň džilovanja z racionalizaciju i šporovanjom, kotri neobhodni za otrimovanje roboti takого pošorenja. Zvekšana produkcija biogazu i produkcija električne energiji, a značno še zašporovalo u energetičnej efikasnosti. Industrijska voda nije priključena na prečistač. Znači, industrija, ni jedna od tih fabrika nije priključena, što bi svakako za prečistač značilo puno i moglo bi da se proizvodi mnogo veća količina gasa. Podprijemstvo prečistač vidzi rješenje u predluženju kontraktu, ali i paralelnim obučovanju lokalnih fahovcov i uključovanju cale industriji na prečistovač po 2025 rok, že bi robel z spolnim kapacitetom. Keše pošvitko nedostanje odvit, Radko Jurjevac nahlašal, že budu kontaktovac Kancelariju Evropske unije, bo oni iščevše vodze rahunku o tim problemu.